Rasulallah, As-salatu wassalam alayka ya Habiballah, As-salatu wassalam alayka ya Kalilallah, As-salatu wassalam alayka ya Waliyallah, As-salatu wassalam alayka ya Safiyallah, As-salatu wassalam alayka ya khairal khalqillah, As-salatu wassalam alayka ya Mukhtarullah, As-salatu wassalam alayka ya man arsalahullah, As-salatu wassalam alayka ya man zayyanallah, As-salatu wassalam alayka ya man sharrafahullah, As-salatu wassalam alayka ya man karamahullah, As-salatu wassalam alayka ya man akramahullah, As-salatu wassalam alayka ya sayyidal mursalin, As-salatu wassalam alayka ya imam al-muttaqin, As-salatu wassalam alayka ya shafi'al muznimin, 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 As-salatu wassalam alayka ya rahmatan lil alamin, As-salatu wassalam alayka ya Rasul Rabbil alamin, salawatullahi alayhi wa rasulihi amanaka arshid min khalqi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina